Kesorka Meghalaya Democratic Alliance 2 lingbau bak Preston tensau sembut Menteri Rangba Kajala uberi kmi katanat kampo yeng kalakular banyarap arpau lak lingba ka skim ya ka pentorum kra Presbyterian Secondary School kat ba ka Khasi Hills Autonomous District Council pan lingbau bak penyat sing skim u Chief Executive Member joka Council kalakular banyarap arpusan lak ya ka school. Kini gijing kular kilami na kita gi arngot kinong elam kat bagi dang ajing kerana kejing elang ban penha perdai kejing rakhi dap shispa arpsan snam jongani ka skol haka khat atare unai lur arja arpulai hapen thorum kra nalor ba Preston ten song kumukong san baru ba penyat sing sim kumusembut kongsan haka di gaski lai don lang ru dau ba Vincent H Pala u MP ke Lok Sabha na Shlong seat uba AL Hack u Menteri Berikmi Ikatanat Animal Husbandry and Veterinary uba PNCM u Deputy CEM jonga KHADC ki bor penyat ke Balang Presbyterian Pentorum Kra kino hikai school ki bor penyat school nalor ki weipat. Teknika school kebakadan hanya po pentorum kra kala ajing kurku omtang ya kenika imlang salang ha kenika dong bakashnong henry kala penyaru kajing syakri syakiwei pat kijaka bat khamtam ya kenika shlong hibrok kawai nakaliang ngajongi kumka council kumka KHDC ringkat kajing ya penbait lang be deputy CM nila penkre ban ai kajing rap kum kadak kajing kenmau ya kajing no senyang ha ka pulia puti ka ba ka ni ka school kala ai ka imlang salang ba ha ka ni kajing rakhi ka ni ka shispa absence nam nakal yang ka council ngin penpana bangin yarap ya ka ni ka school mentau senam ka ba kot absan lak ban tei ya ka ni ka yeng school ka ba shate strong ban extend ka ba ngin ai na ka 15 finance commission grant kaba ka council kayo na po center ngayo jing tip na pastor Solia yung bagi babun ki officers ka mi nang ni i menteri bla imi na kan ni ka school bat ki badang bun ba ki ban mi shu ki nong yalam bakrau jong ka jela jong ka jaj ben riu bat ngangej kem ru ki nong yalam jong kan North Eastern States jogi barkoi swa bangan syong nakaliam jong ngaru nakaliam jong kasorka kum kajingya don bentalang bat pi ka managing committee rengkat bat ka balang apentor barkoi mga baru CM ngilarai ban ai ka wei ka skim kerpang hagabai pastor la submit ki kot isla ki plan ki estimate nang ni sakai nadong syok bat kata kalong arbholak tengkar ngin sai sanction shispa arbhosan snem kulai shibun imajing obeti kinong peniat kajing nang jompi ban khot yaki badai hot ban khot arbhosan lak prosatolak sausan lak bun balak singau bahat rai sitop ban ngakwa ban yo i ban next year ka higher secondary kan yeng ha ka ne jaka khumle ye bhi sha ja